vom khom YouTube channel ka lo lom le vek a cheu tun tu matan chuan ko shan upa pakhat ramboi ma dewa saplal tak mai pakhat biakina ria tir lo ngam tu ria phal sak lo tu chanchin kan ngai thanga kan ron vom khom le don ania subscribe le like kha khongai takin min lo ti sak le theu don nia pulal pui hi zadeng nam ania all over first hun lai khan German ral run turin friends rama te po akal ve a sap trong po kong bolo na tok chu athiam ve ani kaushan upamin pathian thu hriale ti tak zeta ani tin khosak na le chung ko enkol na apo pathian thungai poimo mi ani tum kha chu lunglei assistant superintendent putila tilbiuri mc military cross khofang chu na chang ariak dona putilbiuri a chanchin han soi hlekila thiam na awanga sarkara chanbo sang chang ani hran lova all first line sipai captain ni in huaisen lomman military cross mc muania chumi awanga lunglei bial optua da ani sipai rilru apua thinbutut neideu ania heiwang hian makdeu takpo in thil ati thina ni ome tum khat po nula pakhatin sona paya afa pa a apu chuan apom lawa son man po apedu lawa putil biuri a ko ta thlen ani nula chuan khotiang sap mi a ma thu boi ka soi du lo alo ti ani oma tlangwal chuan nula tong chu adin mun ti chaknan nula hian sap mi a ma thu boi ka soi du lo ati ti thu soi chuaka putil biuri a chuan chu thu boi chu hetiang hian rem ta ani ome chu tianga mi a min ti chuan mi a thure min karemanga me chia chuan son mana choyang ati tamok mai ani chu chutia saplal takna chang aron riak tur chu du sak taka lo don san tumin lal le upa te chuan in thar le nom dewa thlentir an du'a chuti laya in thar ber chu biakin ani lalpa chuan biakina thleng ro se atia upalal puya chuna phal tlat lo maya biakina mihring tu ma an thleng theilo phal ani ozong lo ati tatlat mai ani chu lal chu athin rim hle a amni amo I phurnga mem atia upalal puya chuan phurngam atia biakin chu sap thlennan arem tak lowa chuan vengmonga meithai in thar deuh chu an cheita ani lelle upa le mi puin lunglei lam kot chua an lo hmuaka an be se huna chun lo thlengta a eile in lamte an hanti zo chon sap chon khonge ka thlenna tur chu atia biakin ko pa in khi thlenna na tha ang an ti zui ngala lalpa chuan keipo I thlennan bu sei ilaka tia hei ko hran upa lalpui hian a phal lawalom chu wangin veng thlanga I thlenna tur chu kan bot saye atia putil biuri a cholung oi talawa abula le ka puya chon omta a tu manan bengam to lawa abula ngoi rengin mi pui chu lal le upa tenen an om tareng mai ani nakin dewa chon an bula chon vokte an ron in sola chu muina lo thawa vokte an in dave atia kutte benga boruak lo zang khai le ta a boruak alo zang khai le ta a vokte an in sol zo chuan ka thlenna tura chon min hroi ro atia lom takin a thlenna tura an bo se a chon a thleng ta ani atuk jing lo ni chon lal hne na ko hran upa biakina ka thlen phal lo tu khan matlui thlengin min zui ro se khodanga ka kal zel don atia chu athu soi hria piang chuan upalal puya chu ati hlum ngei don an ngaya an hlim lo hle ani achung khat leina te chuan aruang hlom na tur puan akin an zui ruta a mat an thlen chuan ral le lam khongbok kholam kama sap chuan lalpuya chu adin chila rala tangin thaphang takin achung khat leina te chuan thodep depin an thlir renga sap chuan ingemo apeya lalpuya chu akal tir ta a atilhum lo ti an hria chuan azui rutu te chu an thohuai mai lalpuyan an bula lo thlen chuan sap khan in tinge ti che an lo tia ani chuan nang hi biakina ka thlen phal lo tu kha ini em atia ni e ka ti maya inga ngai ka thleni phal lo ati le a kein biakin chulal iswa ta ania ama chu wa thleng thei mihring thlen phal ani lo ka tia ani chuan kepo christian be tho ka nia ka za em chi ani hei hi ka pe yang che atia cheng som panga min pe atia heng hun lai hian mi pakhat in hlo fain cheng som panga hlo tur chuan ni som thum chung tho angai thlakhat hlo tluk ani chu pathian ni zinga emo tlai emo mola thu upalal pu hena soi thina ala sakdu tak chu lalpa to toro tari khunin ti hi ani
abinga chet to in ao alai to viawa chu ti jong chuan he hla hi asangul ngul thin duangin man ro chu mu theila lui kor thlo kan theina thlona ka siam theyang ati thina a hun lai khan kan oi tlatani pangzol grouping center a upalal puya hi aboral ta ani upalal puya hian pathian ni te hi a ser uluk em thina tum khat po a fanu lalchoin pathian ni in tui alo choi peka poya ti hle maya Koshan committee a thlena lalchoin pathian ni abo cheta wangin tharuk chung ke ma ka in phore ati mi mai ani member dangte tan po soizui chi wak ani om love tharuk chung ama le ama a in phor ani chu ole kha upalal puya chanchin ramboi laya o ramboi ma dewa thil thleng ania sap laltak ahun laya mitin nan tri le an za em po natula ni chuan eng po huama biakina thlen phal lawa hoi sen taka pathian tri na le aza na te alan tir dan ani a pathian ta na dingam te hian mal somna atopa chuan an dong nge thina ni